Tinukiya kang Jesus si Simon Pedro, ating metong pangalagad, kakilala ni ding pekapon ding pari nalagad daiti. Inya may kalubiyang kayabe ng Jesus, king patso ding pekapon ding pari. Bela ko niya Pedro luwal ding pasbol. Denwal niya ingalagad, nakakilala ning pekapon ding pari. At teksabyane ing babaeng matmante king pasbol. Tigineng linaw ni Pedro, nga nang nengotang niting babae kang Pedro. Kawari metong karing alagad na, ning taong yan. Haliko nga nang mekibat Pedro. Barimla kanita, enya migtapugla ding apo ding gwardya at bigtala. Makatalakad siya pamurin at bagsalap ka rin ni Pedro, kitang da, ekaw na manuwari metong karing alagad na, haliko nga nang mekibat Pedro. Kitna na niya naman ng metong karing ipos, ding pekapon ding pari. Kamag-anak na nitang tinigpas na balugbog Pedro. Aliwawari ka, ingigit kong kayabe na king mulahan, peyal yan ang pasibayong Pedro iti, at kanita mo rin, tinulawak ya, ing tatso. Ing pamanisa ng San Pedro, maglingad, at siking pamanyese daring pamilya punsalan. San Nicodemo, pamamasang iba't king ebanghelyo ng San Juan. Kaibat na nito, si Jose ning Arimatea, peki sabi ni kang Pilato, ing bangke ng Jesus. At pein tulutan ng Pilato. Inya mekoyo at kinwaning bangke ng Jesus. Tinukiya kaya in Nicodemo, magdalayang pisa mo tamira at taksibal, at titimbang mayigit 40 kilo. Kinwaring bangke ng Jesus, at kayaben pisa mo talmira at taksibal, binalon de king telang pamburol. Makayag pangiti king kayag kaugalyan daring udyo king pamangutkot. Ating mulahan king lugal nung nure pinako Jesus, at karin ating bayong kutkutan ay pamegamit. Anti na ning aldone kanita ning pamagsadya daring udyo, at tuling malapit neman iting kutkutan, karin de kitkut Jesus. Isan Nicodemo at yuking pamanyese daring pamilya David Orbe. Santa Marta ning Betania. Iba't tiglibro ng San Lucas. Tiglos ng Jesus at tingalagad na, ing pamaglakbera at miras laking metong kabaryo. Tinggap na lang katula king tibale-bale na ning metong babaeng milagyawan Marta. At inyang kapatad at milagyawan Maria, linuklok ya iti king harap na ning Ginoo at may karandam ya king tuturona. E nabalo ing harapan ng Marta, king dakal ng obrang sukat ng daptan. Kanya linapit ya mga Jesus at sinabi na, Ginoo, mo mapapansin king paborena kung magobrang dili-dili ni kapatid ko. Pakisabi yun naman mo kang Maria, king saupa na ako. Pekibat ng Ginoo, Marta, Marta, maliligalig ka at mayayabala karing kakalabage o neng metong mo, king tune kailangan. Tinod yang memili Maria at iti milako keya. Santa Marta ning Betania at siking pamanyese daring pamilya sa Longga, Aison. Santa Maria de Betania. Iba't king libro ng San Juan. Mintaye Jesus king Betania, ing bale ng Lazaro a pepasubya ng Mebie. Pigsa diyan deng ngapunan ka rin ni Jesus,
Sinawupyang migsilbi Marta ating metong yay Lazaro, karing kasulo ng Jesus king lamesa. Maria naman kinangwayang kapit ng litrong malapawang lungpurong nardo. Iskusan ebiti si Jesus at pinulis na ladeti king buwak na. Sinalingalngal ing banglu king kabilugan na bali. O nang Judas Iscariote, ing metong karing alagad ng Jesus, itang magtaksil kayo, sinabi na, bakit may pisyaling at lungdalan na sa labing pilak iting pabanglo at may pamiyela sa ading abli karing pakakalulo. Sinabi na iti uling atinyang malasakit karing pakakalulo. Nune uling mapanakaw yo. Yo ing tesorero do at kukupit yo karing sa laping ingatan. Onay nga ng Jesus. Pakialaman. Paboren niya yung daptan ni iti para hingal daw ng kanakong pangakutkot. Kaya be, yula kabang panahon ding pakakalulo. O nang kabang panahon ing kaya be yung. Di Santa Maria de Betania at king pamanyese daring pamilya Edralin. Santa Juana de Cuza, ing asawa ng Kusa, metong karing katiwala ng Herodes Antipas, metong yaman ng babaying, metong kayapa ng Jesus, antikang Maria Magdalena, ampon Susana. Iyo, kang bering aliw ng babay, te guyo de Jesus, anting alagad na, king karelang pamangailangan, iba't karing karelang saliting iban dyan, ampon nagyayan. Inyang Domingo ning pamanyubling ni, ikit na ang ponding aliwang babay, ing mila kone, ing batong tatakab, king pikot-kuta ng Jesus. Santa Juana de Cuza at siking pamanyese daring pamilya David Barimla. Maria Salome, iba't king libro ng San Marcos. At kinulisak yung masika ni Jesus at may patadya pangisnawa. May gabak king kortina ning templo, manibad king babo hangga king lalak. Panakit na ning kapitan daring sundalos, ang makatalakad tulid na ning krus, noong mga nanuya may patlud a pangisnawa Jesus. Sinabi na, tune, ing taong iti, anak nening Diyos. Ating mapila na babaeng misumangit king Marayo, kaya be yakareti ni Maria Magdalena, at ni Maria Imara di Santiago anak, at Jose, apoy Salome. Tingkan dereti at si Juan ni Jesus inyang atsuya Galilea. At sula naman ka rin ding aliwa pang babaeng tinuki kang Jesus, king Jerusalem. Ing Santa Maria Salome at king pamanyese daring pamilya nagyat. Santa Maria Jacobe. Di Santa Maria Jacobe, ing Imara di Santiago, Apostol Santiago Menor, apong Judas Tadeo, asawa ni Alfeo. Inyang abak ning Domingo kanita, paberi Salome, ampong Maria ning Magdala, mintala king pikot-kuta ng Jesus, bangdinan pabanglo ing bangke ng Jesus. Iya ing minunang may karandam, ing sinubliyang mebye ni Jesus. Tatalan niyang palis at tanda ning pamaglinis da king bangke at pikot-kuta ng Jesus at bangking karelang akaugalian. Santa Maria Jacobe at suyang ing pamanyese daring pamilya tayag de Jesus. Santa Maria Magdalena, iba't king libro ng Mateo.
Kinuha ni Jose ing bangke at binalot ni king Bayo Mulas alienso. Minyeyang utos ipilato king ibyere kang Jose ing bangke. Binili ni king sarili ng pantyon, abayo na pangunong pepagkalukip king batu. Kay bat na nito, peparagos ning maragula batu, bilang pekatakap na ning kutkutan, at saka ni minuli. May lakwan niyang makaluklok ka rin i Maria Magdalena at itang metong pang Maria, makaluklok na harap ning kutkutan. I Santa Maria Magdalena at king pamanyese daring pamilya Henson. San Juan Apostol. King panahon na ito, tindos de katalindi ka nga ng metong karing sandalos at biglang linwalendaya ang pondano. Ay menakit kaniti yaing patutu. Tutu ing sasabyana at balo na, king katutuan ing sasabyana bang maniwala kayo. May palyari iti bang matupad ing sasabyana ning kasulatan, alang mapakali metong man karing butol na. At sasabyana naman ning aliwang kasulatan, lawan dering tao iting kindusda. Itiya ing alagad, apatutu tungkol kareting bage, at yan naman ing sinulat kareti, at balumi king tutu ing sasabyana. Kaya San Juan Apostol at saking pamanyese daring pamilya Nepomuceno. Mater Dolorosa. Iba't king libro ng San Lucas. Kanitang panahon na ito, inyang anak yapay Jesus. May pamulalala ding pengari ng Jesus king sinabi ng Simeon tungkol king anak da. Binendisyonan na lang Simeon at nganak ang Mariang ima ng Jesus. Pinili niya ng Diyos iting anak para king kapahamakan at king kaligtasan daring dakal king Israel. Makatalagayang maging tanda ay iba't king Diyos o ning insultuan daring dakal na tao. Makanyan may bulalaw ing isipan ding dakal at sugatan ning puso mo ning kalungkutan akang sing taram ning metong apunyal. Ing Mater Dolorosa at king pamanyese daring pamilya Calma. Iya pong mamakalulod.